Om Swastiastu. Rahajang sore. Uh, Pemilat niki ring okay. Yang jadi ulang niki. Om Swastiastu. Rahajang sore samatan. Sana wenda ring FB kocap niki. Niki titiang iringang napa sana ke niki permintaan kadi putus suparti ke mangde titiang wajan cerpen kocap niki. Sarang-sarang buduh mangde enten wenda kegiatan keluar niki wenda kegiatan ring dalam niki. Nanging ampun rayang niki titiang nak wau melajah niki lain makin titiang wau belajar. Titiang jagi macan cerpen niki matemu ring kutampi sane karipte oleh iketut reader. Niki titiang ambil saking buku Wak Membunga Sanat. Okay. Jagi kawitin titiang niki. Dua niki sampun galah sane kesayagan untuk titiang. Niki matemu ring kutampi. Pangripte iketut reader. Sangyang Surya wau medal saking toyan segarani warnani barak ngendih. Toyani sekadi auren kusamba ngelencok makelem ngawinang ulap sangan tenang. Ambune mepiakan sat-sat langse wau ampakang ngwehin ide sang rawi mijil saking pekoleman. Nyunarin jagate sami. Doh sawat jukung pemalasani ring tengah segarani mererot-erot asri kanten. Kanten sekadi bulun ayam tajerang ke ampahang antuk angin ngesirsir aris. Saking soan Banjar biasi, masret jukung Nusantara, nganggen mesin Johnson, ngelot kanginang, nasdas lancute sani nambakin pemargin ipun. Toyane makepret nyipratin pada penumpangnya sane wenten ring dur jukungi. Penumpangi tengkejut mecikang linggih, raris ngelanturang otanyane soang-soang malih. Ring ungkur sarang bendegani melinggih anak agung mayun kairing antuk iwayan lagas. Sami makte bedil BSA. Ida lunga kenuseh gumanti nagingin penundas nyani made punduh. Mang de kayen rauh melancaran. Ngiket pesuetran sane raket kantuni alit. Sapunika taler arepe ring iwayan lagas. Pulo nusane kanten mesaput sayong. Gunung nyane masroet-sroet jingga keni sunaran surya wau mijil. Kirang langkung ajam tengah ring kuantaraning margi. Kance rauh ring mentigini. Iri keh sampun rame anake sane jaga lunga ke kesamba. Ngunggahang barang-barang ke jukungi. Seke sorok jukungi Mas Surya. Misadia jaga nyorok jukungi ke tengah. Yadin sane wau rauh ke tepi. Wau jukungi mencegan ring biase. Sami penumpangi pekecas dedun. Mangde jukungi punika tan besarat ke sorok. Sesampuni ngambil barang raris lunga. Mana tujuan soang-soang. Anak agung wayun sarang iwayan lagas natat tas miwah bedil jumujuk ke umahni made punduh dauh pasar. Pasar mentigini. Pasare sedang bek pesan. Sepeda motore peseliwer nganginang wiadin ngauhang ngwawahin keramaiane semang punika. Ngetap-tap masebang bingar made punduh nyagjagin sang sane rauh kalih.
Yeh, anak agung sareng Pak Wayan. Wau rare raris mriki samun tampi. Selamat ring margi. Melinggih demun. Sambilang ipun nyorok kursi ngaturin tamu ini mangde melinggih. Sapunika taler kurnani mendengokan saking pawan. Rarisang melinggih dumun. Enggih. Kenyam sarang kalih ngenahang tas miwah nyederang bedil ring kursi ini. Tumuli melinggih. Sapun api dados wau cokor dewa sareng Pak Wayan rauh. Diciang mitaan nenten durus jaga tedun. Saking limang raine jantos diciang. Madi punduh ngawitin. Napi kadung wenten karya ring Banjar. Dan becek rasanya yen kaunin. Sapunika Iwayan Lagas mesaur. Tiang masih sinyak luung mejalan pedidian. Pengenikan anak agung mayun. Sejak banding pun gitu, sedang melahu jani teken buin mani libur. Keduluran benpuan redite, dadi man malonan bedik. Sedang beciki pesan, imade manggutan. Deh, lung pesan coba rumah madene jani. Anak agung ngandika malih sambil lange ide mececinga. Sake wanten puput ratu kangeang atur made sade kimut. Beh, niki Pak Made medui ulam poleng-poleng becik pisan. Iwayan Lagas nudingang akuarium sane wenter ring bucu. Anak agung mayun mersihin peraraine antuk saput. Iwayan epot mailih. Panas kali mangkin sampun opok pisan. Nunas lugre. Anak lu dahur ngeranjing ngaturang wedang. Kagenahang dur mejani. Tamyune kenyam anggutan. Sedurungi ngendike made punduh sampun matur. Puniki pianak cicang pinih kelih. Wau kelas 3 SMP iriki. Matelihan ring pianani. Ning, tunas teh tas teken bedil lautang abu ke kamar. Dan pesaur pianani ngemargiang pituduh ibapu. Anak agung sareng Pak Wayan rarisang wedangi. Mangde sampunang gelisan gesit. Imade matur dadap san. Sinarengang sareng kalih mangutan. Nggih. Ditirani mas suara saling sautin ring ambeni. Risat-sat sareng ngaturin tamyuni mangde aris ring sangkatur. Deman masih madi ngubuh titiran. Anak agung mayun ngececinga ke ambeni. Ampura deman. Niki jagi jeda dicang deman jebas niki. Karena tiang ambil genah ring luar niki sabah niki. Ampura deman. Wali jebas lanturan niki pindah lokasi deman. Nggih. Pun paling genah sane kena dikiring sekepat ring alasin iki bener. Iya lanturang cicang malih. Demen masih made ngubuin titiran. Anak agung mayun mececinga ke ambeni. Anggen cicang nyaruang manah tur nganggen ngerenain umahi. Imade nyerere paksining megantung. Sekadi Daud Iwayan sareng metulihan nguratiang titiran saling anggutin sareng timpal nih. Tarumase menawi wenten sampun kalih jam mebawasan ngangin kahu ngelingang seperindike dawek kantun alit
sareng mas sekolah. Ini pekaryan dados pegawai, yadin usaha made punduh ngetangang jukung mesin ngaler klot kusambe mentigi. Akeh sane ngawinang mabriag ice, yadin madepan santukan iwang pemargi. Wantah lampahi ring rien banget. Kemudian kayun anang langutan matututuran. Sedang itep maguyonan sarang tiga sakit rauh kurenan ipun made punduh tur pajar alon. Beli. Tiang sampun suhud anturang iringang ide sarang Pak Wayan ngajengang tumuli mekilas kesisian. Inggih ratu sarang Pak Wayan, bungkal demun bawa si amunike, ngiring makin majengan, malih jebos, ngiring lanturang. Nih tiang aja dadu ngerepotin pesan madi dini. Nuju enten ledangang, enten preside ampurayang. Sarang tiga raris metangi, ngeranjing ke kamar makan, iri ke sampun nyantos kurunan sarang pianak ni madi punduh, misadi ngaihin tamu ni. Pak Made niki dados cara mepesta gede, iwayan lagas mepajar. Yen Pak Made ngalerang yang tenyidang kadi puniki. Wenten kemahon bahasang Pak Wayan. Inggih dong rarisang sareng sami. Kirang langkung ampurayang, samundike atur Made ngandap pisan. Rarisang sinarengan kurunan sareng pianak ni matur. Deh, nyanan man mebedilan, memene tundan ngelebengin, sing medaya mading lah kurunan dua melebengan. Mirip sekat ada PKK ning ranayang, pengajem anak agung mayen. Sampurayang ratu, kewanten puput antuk tasik, atur sani kajem makanyem kimut. Suaran gong lelambatan saking kasiti, rasa-rasa nutut kayun ngawinang sayan enak ngajengang. Kaselak-selak antuk bawas sani nyihnayang ledang ni sami. Seusan majengan madi penuh matur. Ratu sareng Pak Wayan, lainnya puniki ticiang nenten poleh nyarenging lunge. Seantukan ticiang wenten karya buat ring batu mulapan. Irike ring matuan ticiang. Yening cokor we idewu jaga lungu punika sepeda motor dicangi anggen. Yen jaga sirap rarisang. Munawi ticiang poleh ngiringang lunga ke gunung. Munawi benjang ticiang poleh ngiringang ke gunung. Model kesan sambilang ipun lektekang tamyuni ke kali. Depen tiang lakar mejalan ajak dadwe. Anak agung mayun mebalik nimbalin. Apu buen kene panas nyandeng gulem, mongko pesan. Lautan subuh madi luas. Maka biar ang ini saking jendelane. Ngeledangin kayun sareng sang rumaos kali. Panese tan ke arsen. Malih santukan angin aris ngersisir saking sugaru. Ombaki keplas nyapuhin bias putih. Mas Rio nampug ke angin sani nganju ke segara. Royani muncrat pakristis ring tengah lancuti. Sat-sat kapas megulung-gulung nyujuh ke pesisi. Elinge sekadi panah macepol nancep ke toyani nyander ulam. Elange sekadi panah macepol nancep ke toyani nyander ulam. Serawe ring sental, motore raris kagenahang ring sor wit asemi. Sang kalih mangsegan tan mari mecingak munggah munawi wenten paksi matingah ring carang taruni. Yan, jalan itu lonis sing punyan bunute ngerembun. Ngiring jutat wayan matur laut memargi sarang kalih. Dengang-dengeng ngideren wit bunute sarang kalih. Nanging nenten wenten paksi kepanggih. Anak agung mayun malih melingi dor batu ni.
sambilang ide kantun mertiak sayang menawi wenten paksi mengkep ring selagan daun nih. Iwayan lagas ngeragas abing masulup ring wet krasini kerasa krosok. Curug cuke makesiap nambung saking sebun ipun. Iwayan kagiat noleh tan taen ring tan ngenjak batu ganjih laris ipun nyerot magrudugan berdile ketung kedang. Hahaha, anak agung mayun iceng akak. Adeng yan. Iwayan ngejengit klinyam sambil ipun manteg-mantegin telanani daki nampekin anak agung. Ratu, ngiring ngawanang malih kidik irikitan wenten paksi. Sarang kalih sampun mesret malih ring margini. Kantos rauh ring wewengkon puru penataran pet. Setunggil taru ngerembun katurek sain kaler nenten wenten paksi kecunduk. Biasanya dini liu ada kukur kengken tumen jani tusing nepukin apan-apan. Wiakti sekadi wenten ngengkebang paksini sami sapuniki wayan nyaurin kantun kipak-kipak. Kaler kauh geruduk langite mepantu-pantu. Ciri sabuhi tedun. Jagat balini nenten kantan malih. Ical ketangkep antuk sayong. Mas sepuh sabuhi deres. Yan, jalan melipetan dogen subuh. Mirip dini masih lakar hujan. Anak agung mayun ngan dikering iwayan. Tan pengucap iwan yang ngetut wuri pemargin anak agung mayun gegeson ke margini. Onane mesat nginang rasa-rasa ngelayang. Nincap desa kutampi sabahe masriok deres. Sang kalih merarian tur masinutan ring dagang wedangi. Kenyam manis dagangi matur. Pak, napi karyanan ciciang. Wedang kalih, iwayan nyawurin. Dagingin ciciang susu. Dados, iwayan masahur tumali ipun ngempos pisang. Anak agung ngambil anjaran sedok itep sarang kalih saged wenten anak lanang rauh numbas lanjaran. Man, ada ruku jarum? Ditakin dap-dap. Ada beli, niki napi? Sahur dagangi Bang Ban. Ngetap-tap tengkejut anak lanang pundike ring iwayan. Yeh, Pak Wayan. Bidan tahu saking kaler. Sarang kuda meriki, tur napi wenten karya. Sapunika pitakeni ring tigang ring iwayan lagas. Iwayan lagas kaget sumaur. Tiang tuni semengan ngiring ide anak agung. Sambilang ipun nudingang anak agung mayun. Pak nengah, niki anak agung mayun saking sapuri satria. Anak agung mayun mekenyem tur wehang tangani rades sang kalim salaman. Ide wau uning ring sane rauh punika muaste inengah ngales. Girang pisan iwayan sarang inengah matuturan santukan nembe ketemu sampuni lawas tan kepanggih. Iwayan nguningang ring anak agung. Rin dawag masuk ring SMP Klungkung, inengah pecak megenah ring jumah ipun. Sesampuni wayan usan nyatu, inengah ngales matur dab-dab alon. Ratu anak agung sarang Pak Wayan. Mumpung cokor idewe swece, cicang nunas mangde cokor idewe kayen tedon ring pondok cicangi sarang kalih sane makin. Anak agung aksi iwayan ipun tanggeh tumuli nulurir matur. Ngiring ratu mumpung iriki mangdo uningin. Anak agung mayun ngambil jinah jaga metawuran raris kebegantuk inengah. Bang yang cicang muputang sampunang cokor idewe naur. Sabuhe sampun anget. Jagate mesriak galang. Ondani ketitipan ring dagangi. Anak agung mayun kairing sarang kalih lunge ke umah inengah ngales. Tandoh saking iriku. Anak agung mayun melinggih tan mari ngaksi potrekan ageng. Anak linsir sedap megecel. Menggantung ring temboki
ring kamar kepireng wenten anak odah nyangkrimang rari. Nengah encol ngambil anjaran ring tamu ni. Laut ipun mencebur malih ngojok ke paun. Tan suwi ipun rauh malih kasarengin antuk kurnan makte sajeng 3 botol miwah gelas maduluran kacang tanah megoreng. Ratu Pak Wayan rarisang sajeng puniki pekaryan ciciang. Nah sedang becike Iwayan pajar. Ciciang je ke walu milu-milu tuong. Anak agung ngandike mesemu ice. Tumuli raris sareng sami ngagem gelasnya ni suang-suang. Sambil ngajengang kacang goreng, anak agung wayu ngendike. Metuakan cara jani, ingat tetiang teken ide iaji. Duga nu melinggih dini di telaga. Ide senang pesan ngunggahang sajeng, senang matulupan. Ia nuju boleh kukur pragat dari lagaran sajeng. Yeh, cokori dewo, naonen melinggih Riki. Iwayan kagiat. Ciang nak lekat dini, imemi uli toyo pakeh. Nonton pisan di ciang mitan, atur Iwayan malih. Puniki jero gambir, biben cokori dewo, dong saking Riki dane. Dan nika memi tumi sakewale ragani tusing medwe oke. Sangkan anake tusing nawang. Kadene tiang okane. Sapun nika ide menika raris ambil lancaran. Napike biben cokor ide wane sampun sede. Sumukan pisan atur i nengah ngales ngetekang anak agung main. Jatine lak titiang nuturang lacur sakewale kadang subuh bakat sambat. Lakar tirtang masih penikani alon. Malu tiang sarang ide iaji cumenak di telaga. Ide medue tanah abedik lot marga. Yang subuh usan ngalap nyoh karyan idane sing jelen teken metlupan. Sing tayan pasah teken sajeng. Sedak dine anu ciciang ngiring ide metlupan. Tan mepikoleh lungane sawireh tusing pesan ada kedes kecunduk. Patuh teken luase ni mare. Raris mantuk ide. Ciang ngiringang kitil-kitil. Buku gawe lepete dapetang. Imeme matutur medesak ngajak pan kerang. Di amen gedongi. Pan kerang untuk anak balu ngelah pianak adiri madan ikerang. Anak agung mayun mendekesan nyinga Iwayan sarang inengah. Raris sapun api malih. Wayan lagas nyelang. Pan kereng jeng mencebur mepamit ngorang isidang sampi. Tuah je ia biasa ngayah nyoh. Yaden megai di amal ajak pan lenyoh. Kemudian tadi kegeson cai kitu pengendekan iaji. Nenten cicen jagi mepamit. Kitu atur ni kebilbil mepamit pesu. I meme ketakenin oleh iaji. Apa ane ketuturang busan medesak ngajak pan kerang. Tusing nyidang matur keramak kerumuk tusing karwan. Ajen ciangi duke memen ciangi keduken tur katundung rejani. Anak agung mang segan cicingak ni sawat. Hilang. Wah. Lanturipun saben api inengah mi sekenang. Pan lenyoh rarah ide kenikang ngatehang tur ngeluyang jero sandat memen ciangi ke toyo pakeh. Ciang sawirah nucri ingat gelur-gelur ngeling nagih nutung sakewale kagemel antuk iaji. Gelisang carita sawetara abulan makeloni lantas pan kereng nyuang memen ciang menyikang kani ngembang-ngembang. Wayan lagas sareng inengah muntul kekali. Ide ngelanturang malih. Ajen ciang erang kayu ni. Raris ide mobos mantuk kesatri. Tanahi keserahang teken pan lenyoh apang adepu.
dugas entu tiang sawetara mare 6 tiban. Yang sing pelih tahun siu 1947 dunges zaman Jepangi. Nyingak inengah ngah apa nengah nawang nu mirip hidup pan kereng jani inengah ngales kliat-kliut ke bil-bil. Sampun padam ratu duk punika makablas anak luh odah saking kamar boknyane sampun uban. Kulit ipune kel-kel tumuli matedoh ring ajeng anak agung mayun. Ratu anak agung medaging pisan pengenikan rakut cokor idewu. Sane bawasang cokor idewu nenten je sios ciciang punika. Ciciang sane master jero sandat. Makin mepungkusan men ngales. Dekes-dekes sa matur malih. Menawi saking Sang Hyang tuduh ngawinang cokor idewu tedon meriki. Mawinan ciciang kepangguh malih ring cokor idewu. Saking riyin ciciang ngajap-ngajap mangde preside kepanggih. Ampura yang pisan kaiwangan ciange sane nguni. Dumadak sane makin idewu tan salit arse malih. Puniki ingales pianak ciciang sane menengah belenipune sampun padam daweg kantun alit. Semalihe bapan ipun taler nenten kantun. Samilang ipun nudingang potrekan megantung pipine kausap-usap. Ia peninggalani rebes deres. Anak agung ensak tan medal pengendika. Semune kecut ke memegan. Men ngales ngelanturang malih. Yene ngwantah cokor idewu arse. Kawiyaktani ingales punika semeton cokor idewu ring jabu. Ciciang memen ipuni. Bibin cokor idewani. Dan mari ngelut cokor anak agung mayun. Makin arse sampun ciciang memangguh swarga. Galang manah ciciangi jaga padam. Slegut-slegut sisiga. Anak agung mayun ngamel men ngales. Mangdo negak sarang ring kursini. Nami mula saking pituduh ide Sang Hyang Widi Wase ngawinang apang tiang metemu buen teken mimi. Madupu teken ngales. Ane subuh liwat jalan ensapang jani. Semune kewelasan. Iwayan lagas sarang inengah ngales bengong. Kemebegan nenten mersidayang mepajar penapu-penapi. Mabelengok angsek sabohe ngeritis nyiratin jagate sat mau ketirte penglukatan sane ketiwakang antuk sang wikuk lewih. Sulang Maret siu 1917 siu. Inggih, niki gopan dicang sampun menakutkan lain mungkin jagi puputan dicang. Dadangang niki karena situasi niki yang ko ngambil tempat ring luar. Kira-kira niki bersidang sampai puput nanging bendane sabah. Nggih, puputan dicang untuk para mesanti. Om Santi Om Suk semua.